Ko Peter Cleave tēnei mihi atu. Ana ko tā aku, ana kei te whai ahau, I ngā ahuarana o te tai ao ki te rohe o Manawatu I tēnei ata atu I te tekau, ki te tekau maurua, ki te papatona o te rā. E pōhehei ahau, ka kōrero ahau ro ngā raihana e piranitia kia ho atu ai I te kawanatana ki tētahi kamupene e kia nei nā ko multi-client geophysical mā te kamupene nā e arapu e whai I ngā ahuarana o te papa Moana I tētahi mahi e rana hei e kia nei nā ko te seismic research nā. Engari, kei te tatari ahau I wetahi maramara mo tēnā. Nā rei I nā iatuni nei nā ko te wabata kia kōrero anō ahau. Mo te mahere o te kaunihera e kia nei ko Horizons e hānai hokai rānei ana ki te tai ao ki te orohe o te Manawatu. No reira koutou mā, ko tēnā te kaupapa, ko te wabata, kia hono anō ai tātei hai te tekau karaka tēnā koutou.